Marina Rehovskaja komin til Parísar frá Síberíu. Hér ætlar hún að vinna sem fyrirsæta í þessari háborg tískunnar hjá umboðsskrifstofunni IMG. Þetta í fyrsta skipti sem hún kemur til Vesturlanda og í rauninni hennar fyrsta utanlandsferð. By the internet to many clients, so photographers, everyone. Photos in internet. It's good. It's good. Yeah. Okay. Beautiful, beautiful, beautiful. I mean, it's like when you see a girl like that in pictures, you know in person that she has to be beautiful, and she was. But I think the thing for me is that she's really sweet. I mean, she's got something about her, she's really sweet. And you feel that right away. There's something about her that makes you want to know more. You want to spend time with her, you want to talk to her, you want to know more about her. I think she's going to do really well. I mean, there's a million beautiful girls in this business, but there's not a million really nice, really interesting girls. That's few and far between. That's why some girls become famous models and other girls don't. It's for that reason. My name is Lavinda. I'm 16 years old. I'm from Russia. I'm staying here 2 months. May I see your profile? Fyrsta pröfutakan hjá fyrirtæki sem starfar við myndbanda og auglýsingagerð. Look at me. Seriously. Hungry? Smile. A big smile. Í byrjun stöðugar pröfutökur. Okay, can you walk a Ekki little bit? launaða vinnu að ræða, enda stúlkan frá Tomsk en með öllu óþekkt nafn í bransanum. Come back in the Síðastliðið middle. ár voru það stúlkur frá Suður-Ameríku sem voru vinsælastar, en nú það stúlkur frá Rússlandi og Austur-Evrópu. They don't speak very well English, and also they're very nice, but usually they're quite shy. Shy, and they don't feel, they don't have enough confidence, I think, when they do a casting. Это мои кастинги на понедельник. Я имею 1, 2, 3, 4, 5. 5 casting in Monday. It's good. Yes? It's my book. It's my favorite photos. Ну ты покажи, наверное. Зигини, do you? Мне нравится эта фотка. А тебе нравится эта девчонка? It's not like her. It's not like her, no. Totally not like her. No. Что? Вообще ничего не похоже. Some photos are like her, but... Вот эта фотография многим нравится. Ну вот это мне не нравится. Фотка, она такая. Ну там просто профиль сделали. Вот это очень нравится. They're so nice. А это из Томска. It's my first photograph, Константин Петров. Это вот первые мои снимки вот так были, когда мне начали делать в моем городе фототесты. И там вот у меня был фотограф классный такой. Í miðri Síberíu heimaborg Marínu, Tomsk. Hún ekki einungis elsta borg landsins, heldur einnig fyrrum höfuborg Síberíu. Í dag búa í borginni 500.000 manna. Moskva í órafjarlægð og útlönd svo langt í burtu að fæstir leiða hugan að ferðum þangað. Í Tomsk að finna mikinn fjölda listilega gerðra bjálkahúsa sem bera handbragði byggingameistaranna fagurt vitni. Sá sem kemur héðan eins og Marína og hefur fengið tækifæri til að fara til Vesturlanda hefur nánast hlotið stóra vinningin í happdrættinu. Í þessum skóla grúfði Marína sig fyrir skömmu yfir skólabókunum.
Hún var í 9. bekk og var að bíða eftir atvinnuleyfi og ferðaskilríkjum þar sem nýstofnuð umboðsskrifstofa í Tomsk hafði veitt henni athygli og tekist að koma henni á framfæri hjá IMG í Parísarborg. Как вы считаете, она красивая девушка? Ну, я считаю, что да. Она вам нравится? Ну да, конечно. Всем нравится Марина? Конечно. Мы ее просто обожаем. Вы её просто обожаете? А вам нравится она, потому что она очень красивая, или она еще интересная? Интересный характер красивый. Конечно, внутренние качества тоже довольно красивые. А какие? Какие из них вам Ну, об нравятся? этом можно говорить бесконечно. Но я буду кратко. Оригинальность. Душа компании. Marina ættuð frá Úkraínu en kom á barnsaldri ásamt foreldrum sínum til Síberíu. Síðan þá hefur hún aldrei komið út fyrir borgarmörk Tomsk. Ekki einu sinni í sumarleyfi og ferðalög til útlanda voru einungis fjarlægur draumur. Ну, я жду, что у меня, во-первых, появится хороший бук, а во-вторых, что будет удачная поездка это в плане работы. Нет, не боюсь. Единственная проблема, что с английским, что я плохо понимаю на слух. Я просто знаю, что я буду скучать по своим друзьям, которые здесь будут отдыхать, встречаться. Там, в принципе, тоже можно найти друзей, но все равно надо же всегда с кем-то делиться. Það voru grávörukaupmenn sem koma á þessar slóðir fyrir 400 árum sem fyrst settust að hér við bakka árinnar Tom. Hér reis síðan fyrsta borgin í Síberíu og í margar aldir var hún mikilvægasta borgin og höfuðstaður verslunar og viðskipta á þessum slóðum. Innan gömlu bjálkahúsin rísa nú nýjar byggingar og í einni þeirra hefur Eskimo Models, fyrsta umboðsskrifstofan í Síberíu, komið sér fyrir. 20 stúlkur starfa nú á þeirra vegum víða heim. En fyrirtæki var sett á laggirnar af íslenskri stúlku, Ástu Kristjánsdóttur, í samstarfi við fjárfesta frá Vestur-Evrópu. Í millitíðinni skrifstofan rekin af þeim Lenu og Mössju frá Tomsk. Það hér sem Marina búin undir ferðina til Parísar. По кастингам ты должна будешь заполнять каждый день нам отсылать. Значит, если Каждый день? раз в неделю по выходным, значит, вот по работам будет у тебя имя, название журнала, значит, здесь журнал. Журнал, потом дата работы. Допустим, у нас здесь журнал будет Мари Клэр. А там линейки, по-моему, стали. Ну, во всяком случае, 1,70 м, нет, не 1,74 м, 1,73,5 м. Она у меня утром была 1,74 м. Утром, сейчас Позвоночник вечером. растягивается, сокращается в зависимости. Я знаю. Потом, значит, там дальше идет имя фотографа. Пусть это будет тоже Сара Мун. Сара Мун – это известный фотограф. Оля Смагина с ней работала. Максимально как раз 61. И вот здесь идут комментарии. Здесь у нас вот. Хорошо. Город, это у нас Омск. Еще всё. Очень замотивированы, готовы ехать в любой момент. Many girls abroad in other countries, they dream about modeling, and for them it's very natural to be involved in modeling. They are surrounded by this fashion world. Here, it is not the case. And from the very beginning, it's very difficult for the girl to believe that she can belong to this world. Marina býr í verkamannabústöðum í útjaðri borgarinnar. Síðustu vikurnar hefur hún þó haft nóg að gera við að undirbúa sig undir ferðina til Parísar. Fyrst og fremst þarf hún að hressa upp á enskukunnáttuna og fer því á hverjum degi í einkakennslu til Galínu Ívanovnu sem að öllu jafnaði kennir amerískar bókmenntir við háskólann í Tomsk.
When are you going to Paris? When? When are you going to Paris? I will go to Paris in May. I will go in Paris in May, yeah? Yes. Okay. Расскажи-ка мне о своем образе жизни. Tell me please about your About your walk of life, yes? What French dishes do you like? I like Cheese, I suppose. Roquefort, yeah? Cheese. What about French wine? Well, it's great. it's great. It's great. But I У вас потекут слюнки, скажи мне. It will make your mouth water. Well, I don't know French wine. I'm crazy about cognac. Well, I'm crazy about I cognac. don't drink. I don't drink. It's very clever of you. But I must admit, Marina is a very good girl. She is very communicative, very welcoming. Yeah. Now she is how to say it. Yeah, she's a good mixer. Well, but she's a bit lazy. No, she's a bit lazy. Well, no, you know that living in Siberia, it is difficult to study the languages, and she studies German, by the by. Now we make her study English. Well, I suppose she will be all right in Paris. 300 kílómetrum fyrir sunnan Tomsk brunar Síberíu hraðlestin yfir ána Ob. Einnig hér Eskimo módels á höttunum eftir stúlkum. Ein af þeim sem hefur verið við störf á Vesturlöndum Olga Smakina. Olga 17 ára gömul og nú heima til að ljúka stúdentsprófi. Á síðasta ári var hún í Mílanó, París og jafnvel á Maledív-eyjunum á meðan félagar hennar sátu á skólabekk. En á morgun byrja prófin og eins og venja í Rússlandi mikið dýrðir síðasta daginn í skólanum áður prófin hefjast. Olga á spennandi ár að baki. Hún tók þátt í nokkrum tískusýningum á tískuvikunni í París og náði þeim árangri að vera á forsíðunni á japönsku útgáfunni að tískublaðinu Vogue. Í skólanum fékk hún leyfi til að vera utan skóla. Hún fékk jafnvel að taka prófin utan skóla og skólinn studdi hana með ráðum og dáð. Hún jú fyrsta stúlkan úr skólanum sem starfar sem fyrirsæta í útlöndum. Мечтали быть моделями? Нет. Нет, потому что мы знаем, через что им приходится проходить. Через что им приходится проходить? Через режим жесткий. Очень жестко. На свои слухи ходят насчет этого. Так что нас не привлекает шоу-бизнес такой. Конечно, другим очень изменилась, она в лучшую сторону вообще стала прекрасной. Ты имеешь в виду характер или внешность? Я сразу и характер, и внешность. Интеллект у нее повысился очень после того, как она стала ездить. И вообще. Девочки, наверное, завидуют ей с какой-то стороны, то есть смотрят на нее, пример какой-то с нее берут, интересуются, ну и для себя какие-то делают определенные, наверное, выводы. И каждая, наверное, тоже захотела быть моделью. Í útkverfi Novosibirsk starfar móðir Olgu, Natalja Nikolajevna, og veitir lítilli verslun forstöðu. Hún sér einum uppeldi Olgu og bróður hennar, en eiginmaður hennar lést að slysförum fyrir 6 árum. Það ekki auðvelt og hún hefur ekki fengið neitt stuðning, hvorki frá fyrrum vinnuveitendum eiginmanns síns, né frá ríkinu til að standa straum af uppeldinu. 129,80. Это случилось летом на речном вокзале. Встретила ее девушка, попросила фотографию, снять ее.
Приходит Оля такая радостная домой: мама, я фотомодель. Месяца через 2, значит, звонят. То есть Олины фотографии всем понравились. То есть она подходит. Это было очень для меня тяжело решиться на это. То есть я узнавала через все инстанции, там, что за фирма, откуда она, как, со всеми друзьями разговаривала. Никто мне не говорил, чтобы я отпустила ее. Все были против. Я все-таки рискнула, решилась ради нее, я так считаю, потому что я поверила девчонкам, поверила фирме. Ну, вот так. Í Tomsk kemur flugvél Sibir-flugfélagsins með 2 stunda seinkun frá Moskvu. Fyrir Marínu stóri dagurinn runnin upp og hún loksins á leiðinni til Parísar. Amma hennar og faðir fylgja henni á flugvöllum. Посоветовать, что Марине, да, хорошо там поработать, возвратиться, чтобы было у нее все в порядке. Удачи ей, друзей хороших. Все, чтобы было хорошо. Самое главное. И возвращаться на нашу сибирскую землю. Marína kemur til með að dvelja í 2 mánuði í París að þessu sinni. En fyrst ferðinni heitið til Moskvu til að fá þar vegabréfsáritun. Í fyrsta sinn sér Marína fljótið op úr lofti, en til Moskvu eru tæplega 4000 kilometra leið eða nánast jafn langt og flugleiðin frá Moskvu til Íslands. Masja frá Eskimo Models fer með Marínu til Moskvu, en eins og flestir í Tomsk hefur Marína aldrei komið til höfuðborgarinnar fyrr. Rauðatorgið og risavaxna byggingarnar í Moskvu virka á Marínu eins og hún sé komin til útlanda. En það engin tími til skoðunarferða borgina, þar sem að huga þarf að vegabréfsárituninni til Parísar. Þó búið sé að undirbúa alla pappíra aldrei vitað fyrr en á síðustu stundu hvort áritun verður veitt eða ekki. Þó svo að Rússar hafi almennt ferðaleyfi nú á tímum, þá eru margvíslegar hindranir enn við lýði og erfitt að fá áritanir til að ferðast til Vesturlanda. Each time it depends like 2-3 hours minimum in line, and then like it depends 4-5 hours in the embassy. And with some embassies, like to get visa to London, it takes 1 day. Eftir 3 tíma biðin þó að baki og að þessu sinni gekk allt að óskum. Yes, we did it. Завтра летим в Париж. Strax á fyrsta degi þarf Marína að mæta í pröfutöku. When did you get to Paris? Can you repeat, please? I don't understand. Okay. You came to Paris when? When did you arrive in Paris? You came from Russia when? Yesterday? The day before? I invited in Paris. Oui. 4 days Okay. ago. Okay. You will learn more English being here than French. Alors après, je vais vous embrasser. Il faut saisir sa chance quand elle est là. Quand elle revient. On ne peut pas d'avance quand elle danse.
Í litlu þakherbergi á hóteli í París býr Marina ásamt Irenu, stúlku frá Tallinn í Eistlandi, sem búin að vera hér við fyrirsætustörf í 1 mánuð. En Irena 2 árum eldri en Marina. Take care of her. How? Because she's too little to stay alone here. Translate, please. Я твоя вторая мама. I have to wake up her. Her alarm clock doesn't work very good, or sometimes she doesn't hear it. Then we walk a lot. We wanted to go to see Paris together because it's interesting. Ну, кстати, конечно, приятно, когда ты говоришь, что ты Сибирь, потому что французы думают, что там жуткие холодна, медведи там нападают на тебя в этих льдах и сугробах, балалайки, что ты там пробираешься через сугробы, там тебя ездишь на оленях, там тебя медведь с балалайкой. Ну, это, знаете, это так, это все, конечно, так интересно, и поэтому многие, я не знаю, конечно, что они думают, но сразу так, о, там же холодно, то есть я такая, то есть я такая сильно выдержала эти ужасные морозы, там сохранилась, можно сказать, в этой погоде. Прикольно, сказать честно, потому что Сибирь как раз с этим и прошла, что там медведи, балалайки, мороз и такое. Ну, прикольно. Olga frá Novosibirsk einnig komin til Parísar. Hún hér í annað sinn og kemur nú með stúdentsprófið sitt í vasanum. Hún ætlar í framtíðina að stunda frekara nám heima í Rússlandi í ferðamálafræðum, en fyrst sinn ætlar hún að reyna frekar fyrir sér við fyrirsætustörf. Ой, привет, киска! Как ты там? Погромче говори. К твоему дню рождения приеду. Ты бы знала, как я тут отрываюсь, пиздец. Я вообще, тут так классно. Чё? Мы тут живем на Шанс-Элизе, и тут, короче, все клубы в Париже, все классные, короче. I just came to say hi, but I'm going back to the hill, okay? Where are you going? Ah, okay. Olga býr með Jessica, amerískri stúlku frá Minnesota. I don't mind. Þrátt fyrir stutt kynni eru þær orðnar perlu vinkonur. Jessica árinu eldri og þær reyna að fara saman í pröfutökurnar. 3000 fyrirsætur að jafnaði í París og einungis 10. hluti af þeim á þess kost að fá reglulega vinnu. I like people, I like shooting, I like casting, I like everything. You like the castings? Yeah, sometimes. I hate the castings. You hate it? Why? Most of it. Because I spend all day on the metro. I don't get to see Paris, you know what I mean? Olga var 15 ára þegar hún fór fyrst að heiman. Hún hafði eins og Marina frá Tomsk aldrei yfirgefið heimabyggð sína, en í fyrstu ferðinni til útlanda lá leið hennar til Milano. Hún þurfti að læra að bjarga sér strax á eigin spýtur, sjá sjálfu matagerð og gæta þess að mæta á réttum tíma, stað og stund í þær pröfutökur sem henni voru ætlaðar. Erfiðast fannst henni að aðlaga sig að mataræðinu, en í dag hún stolt hvernig henni tókst að takast á við erfiðleikana. Все очень боялись, конечно. Когда я была в Милане и не звонила где-то 2 недели, потому что я уехала на работу в какой-то другой город. Ну, не помню, что произошло, я не звонила, и все так испугались, все в моей школе сказали, ой, ее увезли там заниматься проституцией, там все были так в шоке. Потом я приехала, мне рассказали, что тут было, я говорю, вы что, с ума сошли? Когда ты новенькая, вот я приехала даже в Париж, я ничего не знала об этом, что надо все время
как бы следишь, что все твои кастинги были сделаны, что как себя вести с клиентами, как себя вести на работе. Раньше на меня в агентстве смотрели как на маленькую, что я ничего не понимаю, я вообще никто в этом бизнесе, что я никогда ничего не делала вовремя, все время опаздывала на кастинги. Иногда пропущу, иногда не пойду. Клиенты же все они как звонят в агентство и говорят, что там вот Ольга Смагина опоздала там на 5 минут или там что-нибудь, да, не появилась. Да, сейчас я все стараюсь делать. Сейчас уже как бы я чувствую, что уже нормально. Back in the camera. Thank you. You work with Sarah Moon? Ljósmyndarar eins og Sarah Moon, Kotobolopo og Steven Meisel eru hrifnir af típu eins og Olgu. Hún hefur því verið sótt til Novosibirsk til að mæta í tökur í fjarlægum heimshlutum. Áður en Olga kom til Íslands var hún við tökur á Normandí í Frakklandi. Þó hún hafi haft góða vinnu þó langur vegur enn að hún fara að sjá árangur erfiðisins. Í byrjun ferilsins safna stúlkurnar ofta skuldum. Allur kostnaður af uppihaldi og ferðalögum greiddur af umboðsskrifstofunum og áður en þær fara að sjá peninga í eigin vasa þarf að jafna þær skuldir. Fyrir birtingar í tímaritum fá það litlar greiðslur en fyrir verðlista og auglýsingar geta greiðsluna skipt verulegum upphæðum. Best af öllu ef stúlka valin til að kynna einhverja ákveðna vörutegund eða merki og þær stúlkur sem ná langt og skjótast upp á stjörnuhíminin geta þénað ótrúlegar upphæðir. En þær eru fáar og Olga enn ekki í þeirra hópi. Í London stendur tískuvikan fyrir dyrum. Stjörnurnar fá allt að 1 milljón fyrir að taka þátt í einni sýningu en venjulegar fyrirsætur sem hafa náð fótfestu á markaðnum fá greitt frá 50 til 350.000 krónur fyrir að koma fram. Ein af þessum stúlkum Ira frá Tomsk, en hún ein af fyrstu stúlkunum sem Eskimo Models sendi í Vesturveg. Hi, I'm Ira. Nice to meet you. From Siberia. But I was here first time 2 years ago. Were you in Japan? Yeah, I've been in Japan, here in Tokyo. And I've been like 2 times in Osaka just for a job. Adam, you want to see this book? Hi. It's cool. Do you like this sort of makeup? How long are you in England for? For 1 month. For a month. Okay, thank you. You want to try something? Models One ein af stærstu umboðsskrifstofunum fyrir fyrirsætur í Englandi og hér hófst velgengni Íru fyrir 2 árum. Á tiltölulega skömmum tíma var hún á síðum flestra tískutímaritana en eins og oft með rússneska stúlkur þurfti hún að gera hlé vegna örðugleika með dvalarleyfi í Englandi. Ira þó í millitíðinni búin að vera við störf bæði í Tókjó, New York, Milano og París. En á meðan útveguðu þeir hjá Models One nýtt dvalarleyfi og hingað hún komin á ný. I think modelling is very difficult in the beginning, especially if you are stronger looking, more striking looking than, say, the girls that pick up the catalogues and the more commercial girls. I think it is difficult in the beginning to kind of get to the level where you become well known and used all the time in the kind of current hit magazines.
I think somebody like Ira, it needed the right person to pick up on her. It takes time to get people to believe in that beauty, and it also takes time to nurture that beauty out of these girls. Sometimes they have it, you know it, they've got it, it's all there in place. But one person, one photographer can actually really bring it out and portray it in the way that you want to have it portrayed. It takes time, it's not easy. You've got to keep on knocking on those doors, and you've got to keep on getting her in, and keep on getting her tested, and keep on mentioning her name to the editors and the stylists and the people that count, that make these girls. London var fyrsti áfangastaður Íru þegar hún var aðeins 16 ára gömul. I don't remember nothing, but I still have some picture from my first day in London. It's in my travel card right now. Yeah. Like this, I was took this picture from the agency, and I still keep it. Well, first time was like so afraid about everything because I was like new, everything was new for me. And right now I'm like professional. Það mikið stress á meðan á tískuvikunni stendur. Íra tekur þátt í 2 til 3 sýningum á dag, en þess á milli þarf hún að mæta í pröfur víðsvegar borgina. Varla tími til að taka af sér förðunina á milli staða. Тебе прежде чем заработать деньги, тебе нужно понравиться клиенту. Это значит, тебе нужно сделать много кастингов. Потом тебе нужно как-то получить работу. Кому как повезет, кто-то через год, кто сразу, может, тогда да, начинаются и деньги, и слава, и все. Просто в этом бизнесе нужна голова, нужно думать правильно. Думать правильно. Все подсчитывать, чтобы тебя не надуло агентство, не обманывало с деньгами. И просто быть, как говорится, stronger. Конечно, я скучаю по дому. Бывают такие периоды, особенно вечером. Я очень скучаю, я хочу маме позвонить. Но просто если у нас разница во времени, ее не будет дома, я не могу застать ее, если сейчас позвоню. А так, чтобы вот по самой русской атмосфере не очень. Просто я себя чувствую некомфортно в России. Просто я когда маленькая была в школе, меня вечно там оскорбляли, обзывали, потому что такая высокая, нету груди. Понимаешь, да? Вот. Всегда смеялись надо мной, такая, о, страшная, такая худющая, тебе нужно есть побольше мяса, говорили. Там. Так что я как-то вся закомплексованной чувствую там еще. Здесь я свободно себя чувствую. Я просто тут могу дышать, а там я не могла. Í gömlu niðurnýttu hverfi í útjaðri Tomsk býr Íra ásamt foreldrum sínum og systur. Á síðasta ári var hún þó í burtu að heiman meiri hluta ársins. Мы раньше не знали о моделях, в принципе, ничего, работают там девчата. Сейчас больше знаем о моделях. Больше? Да, знаем, какая все-таки тяжелая работа, оказывается. Это не так просто, что стать сфотографироваться. Оказывается, как Ира рассказывала, это очень тяжело. Для одной фотографии, говорит, уходит по целому дню почти. Чтобы сделать одну фотографию хорошую. Потому что, говорит, тебя и поставить так сфотографируют, на полароид проявят, посмотрят не то, по-другому, или макияж что-то не то. Говорит, очень тяжело. Она временами говорит, что даже устает. Хоть, может, и было и трудно, она никогда не скажет. Но когда что-то у нее неприятности, я чувствую. Мама всегда я чувствую, я нехорошие сны вижу сразу. А вот когда она не снится во сне, значит, у нее все хорошо. Как что-то только у нее неприятности, я начинаю видеть ее во сне. И вот именно то, что вот что-то с ней происходит. Вот когда вот немножко она приболела, я видала сон, что она заболеет. Вот. А так вот сейчас все нормально, в принципе, она звонит веселая. Hjá nágrönnum Íru dvöl hennar í útlöndum daglegt umræðuefni.
en flestir þekkja stúlkuna frá unga aldri. Нам, это нравится. Желательно бы, конечно, чтобы девочка пошла бы, был у нее рост, у нее бы профессионально что-то было, чтобы она, не шла бы она в этих трущобах, она бы что-то хоть получила бы, заработала. Да. Единственное, и все. Чтобы у девочки было все хорошо, чтобы у нее было будущее. По крайней мере, в нашем доме, я не знаю, у родителей будущего нет. Мы хотим, чтобы у этой девочки было будущее. Все-таки родители трудятся, но живем мы в этом, еще раз говорю, в курятнике. Хотела, чтобы Иринка жила лучше, намного лучше. Все, единственное. И помогла бы и родителям, и своей сестре. По крайней мере, вот до сих пор этого еще нет. Мы еще не ощущаем, не видим. Не видим по девочке. Хотя она так много трудится, она работает много. Чувствуется, Foreldrar Íru hafa það bil 20.000 krónur samanlagt í laun á mánuði. Fadir hennar starfar sem bifvélavirki hjá strætisvögnum Tomsk, en þar hefur hann starfað frá því hann var 17 ára gamall. Foreldrum hennar kom verulega á óvart þegar Íra var valin til að vera fyrirsæta. Hvorugt þeirra hafði nokkru sinni veitt því athygli að Íra væri sérstaklega lagleg. Það sem Íra var ein af þeim fyrstu sem fór, höfðu litla hugmynd hvað gæti beðið hennar þegar hún fór að heiman. Боязно было, конечно, отпускать одну, тем более ее. Но нас уверили, что все будет окей. А как она поездила в Лондон, во Францию, в Америку, а сейчас в Японию поехала, я уже спокойно. Думаю, что все будет окей. Mamma Íru vinnur eftir því sem gefst við byggingarstörf. Hún hefur enga fasta vinnu og því enga kauptryggingu. Hún hafði áhyggjur af Íru í byrjun en þau hjá Eskimo leyfðu Íru að ljúka skólanum og gengu tryggilega frá öllum pappísmálum varðandi ferðina þannig að hún ákvaða að treysta þeim. Ей было тогда только исполнилось 16 лет, буквально она была в Москве 1 мая. Она по поездке в Лондон. Ей 16 лет исполнилось тогда. Я не знала, это обман, не обман, правда, неправда, потому что очень много же обманывают. И так увозят девушек, и они там в борделях у них работают. Всякое бывает. Но все-таки все хорошо. Сейчас все хорошо. Очень довольна, что хоть мир посмотрит. Потому что, сами знаете, у нас в России люди живут нехорошо, нехватка денег, не вовремя дают зарплату, и поэтому за свой счет съездить очень тяжело за границу. Xenia kom fyrir 3 vikum frá Novosibirsk til Parísar. Fyrir hana allt nýtt af nálinni, en ljósmyndarinn og aðstoðarkona hans hafa unnið með mörgum stúlkum frá Rússlandi upp á síðkastið. The unusual colour, it's an unusual green, almost like a khaki, but with lots of different red, almost like reds and browns through it for her eyes. I think that's very typical for the Russian girls. But with the hair colour, you never know. Sometimes it's really dark, and sometimes it's quite fair, like she is. But they also have a very light skin colour. The thing I find strange about the Russian girls, it seems to be more than any others, is I always think of Russia as being so cold, and they always complain that they're cold. That's what I always ask them. Isn't it cold in Russia? I feel that they want to work. I feel that there is an edge to some of them. I don't know what life's like there. We hear things, but we don't understand. They tell us certain things, but living in Paris, you feel isolated. In a way, Paris is hard, but it's fun. It's an easy city to live in. It's cheaper than London. It's cheaper than New York. But relative to living in Siberia and anywhere like that, we don't have a clue what their life's like. So we just have our preconceptions. We tell them what we want them to look like.
And they're just a product. At the end of the day, they come down, they work, they go home. If they work well, they can come back. And most of them are really nice girls. Some of them have no business coming here. Some of them have every chance in the world to make a real success. Í tilfelli Xeniu þjónar þessi upptaka þeim tilgangi að fá nýjar myndir í möppuna hennar. Oftast eru þeim færðar slíkar tökur til skuldar, en án nýrra mynda í möppunni hafa þær litla möguleika á að komast áfram. Like that. Okay. Really strong. Legs slightly apart. Did we get yours? I know what you're doing now. Just shoulders, just really direct at the camera. Okay? Það Xeniu til tekna að hún getur talað góða ensku og á ekki neinum erfiðleikum með að gera sig skiljanlega. Það skiptir miklu máli, en ástralski ljósmyndarinn Wayne Plant hins vegar einn þeirra sem ávallt hjálplegur og segir stúlkonum til á meðan þær eru byrjendur í faginu. Straight up camera. Chin up a little. That's it. Mouth open. And then relax. So this doesn't stick. Okay? Now relax it. Relax mouth. Close your lips a little. Chin up a bit more and push it forward. That's it. Really cool. Chin that way slowly. Round to me. Eyes to me. Chin that way. Chin down. Down, 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 down. Too far. Back up. Chin that way. Chin that way. Head over this way a bit more, and then eyes back to me. And give me some sort of attitude, something that says that you're a bit pissed with me, that you don't like me, that you've had enough. And just some strength to it. Chin up. Back around. Straight, really strong, straight. Stare down the camera. Straight down. Good. Okay. Is it cold on the feet? Is it always so cold right here? When you are working? Not always, but very, very often. Það var fyrir meira en einu ári að útsendarar Eskimo komu auga á Xeniu í íþróttatíma í Novosibirsk. En fyrst núna henni fært að byrja að starfa þar sem faðir hennar var ákaflega mótfallinn því að hún færi. Xenia orðin 18 ára og ræður sér því nú sjálf. Hún fór því strax á afmælisdaginn sinn til Moskvu og skömmu síðar hingað til Parísar þar sem hún var svo lánsöm að fá að taka þátt í sýningu Chanel og Karl Lagerfeld á tískuvikunni. Это было моя первая шоу-вик, и я не ожидала, но меня выбрали на шоу «Шанель». Сначала был фитинг, и я увидела Карла Лагерфельда своими собственными глазами. Это тоже, это было что-то. Вот, я очень растерялась, но не показала виду, вела себя очень-очень достойно. А после этого, день спустя, было шоу. Это было супер. Супер, просто супер. Папа мой ужасно против. Он не любит это, он считает, что это недостойно меня и что я должна только учиться. Он не понимает, что здесь я учусь, но это как бы учеба не в смысле образования, а учеба жизни, потому что здесь я стала самостоятельной. Там я была, дома была под опекой своих родителей со стороны мама, бабушка, дедушка, папа. А здесь началась моя самостоятельная жизнь. Íra fékk vinnu við 7 tískusýningar á meðan á tískuvikunni í London stóð. Hún því komin vel á veg með að jafna allar skuldir sínar eftir að hafa lagt hart að sér allt síðastliðið ár. Það eru 2,5 ár síðan hún var uppgötvuð í Tomsk. Í miðjum enskutíma kom Ásta Kristjánsdóttir í heimsókn í skólann. Hún var samfærð ágæti Íru og bauð henni að taka þátt í ævintýrinu. Íra hefur oft leitt hugan að því síðar að hún hafði hugsað sér að skrópa í þessum enskutíma.
Nú hún búin að gefa skólan upp á bátinn í bili, en henni hefur vegnað vel við tískusýningarstörfin og á bátt með að hugsa sér að snúa tilbaka heim til Rússlands. Flestir vinir hennar og kunningjar á sama báti og hún og sjálfri finnst hún að hún eigi frekar heima í New York eða London heldur en í Tomsk. Næsta verkefni Íru að taka þátt í tískuvikunni í París og ekki bera á öðru en að næg verkefni séu framundan. Hún nú aðeins 18 ára og möguleikar hennar því býsna góðir ef heldur sem horfir. Вот у меня лично соседка есть, она женщина, она вечно вот говорит за спиной у меня такая: ой, да куда я взяли модель? Она такая толстая, такая худая, страшнющая, длиннющая, мол, того. Моя Светка такая пухленькая, низенькая, грудь такая, попка такая, коса ниже пят. Вот ей быть модель, но не этой, худющей, длиннющей, страшнющей. Ну, не знаю, может то, что мне просто повезло в этой жизни. Вот то, что так просто как смотрю, на самом деле, вот что было бы, если бы я ушла с этого английского урока, я бы Асту не встретила, никуда бы не поехала, сидела бы сейчас там в Томске, может, уже работала бы там, может, с детьми нянчилась бы своими. What would you call this in Russian? Your bear? Yeah, any bear. Like, what's the name for that in Russian? I don't know. What's the name in English? Teddy bear. And this is that right too? No, that's a monkey. Oh. So this is медвежонок, and this is обезьянка. Обезьянка. В лесу родилась елочка. В лесу. В лесу. Родилась. Родилась. Елочка. Елочка. Селикин. В лесу. В лесу. В лесу. Родилась. Родилась. Елочка. Елочка. Родилась елочка. I can't remember what you said. I tried to read her book. It's not happening. I can't understand. It looks like the letters are upside down, and some of the letters are numbers. I don't understand it. It's weird. Танюха, привет! Ты что, узнал меня? Как у тебя дела? Да. Уже соскучилась. Именно правда. Ты чё, дурочка, ты знаешь, именно я побыла здесь 2 месяца в Париже. Я так поняла, что я вас всех люблю. Ты не представляешь, действительно. Раньше, как ты знаешь, это понимал, а именно здесь, когда в Париже, понял, что прямо я так вас люблю и скучаю, что именно я приеду, знаешь, только на 2 месяца. Да. Потом уеду в Париж. Нет. Я еще как бы отмазалась в этом году, что в этом году я еще буду дома, а потом вообще, я не знаю. Вот-вот, у меня так же. Я не знаю. Ну, не будем о плохом. Я когда приеду, как мы загуляем.
Í 100 kílómetra fjarlægð frá Novosibirsk á bökkum Ob-fljótsins býr amma Olgu Smaginu. Hér hefur Olga eytt sumrunum frá því hún var lítil stúlka. Amma ræktar hér kartöflur og grænmeti yfir sumartímann og safnar þannig vetrarforða fyrir fjölskylduna í Novosibirsk. Hún hefur takmarkaðan skilning á því hvað Olga að fást við í útlöndum, en hefur meiri áhuga á hvernig framhaldi verður hjá henni við námið heima fyrir. Она хочет в Томский университет. Это же удобно здесь учиться. Леша, молоко принес? Принес? Оля, институт у нас есть в Новосибирске. Ты, наверное, про него не знаешь, филиал. Баб, да потом расскажешь. Да потом ты уедешь, ну ты в письме прочитаешь. Как она мне мало рассказывала. В прошлый год из Италии приехала. Ну, я говорю, ну ты мне, Оля, рассказывай, баба, ну ты задавай вопросы, я буду рассказывать. Ну и так что она и мало рассказывала, я еще и понятия не имею о ее работе. Тогда в то время, в наше время, мы не слышали и не знали. Нет. Может, это, я не знаю. Не знали об этой специальности. А баба, ты все равно ничего не понимаешь. Что тебе рассказываешь? Что она не понимает? Она не понимает ничего. Amma Olgu skilur ekki þennan heim, tísku og auglýsingamennsku. Svona nokkuð var ekki til í hennar ungdæmi og allt aðrar áherslur lagðar á það sem eftirsóknarvert í lífinu. En fyrir dótturdótturina, Olgu Smaginu, hann tákn breyttra tíma og nýrra tækifæra.